Ubingelele-ke mbukeli ekhaya phinde ngikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Cela uma ungishaya channel uklikhe subscribe button kanye nebell. Phinde ungakhohlwa lapha ucindezela like button ushare futhi kanti ngale ukuthi sichithe isikhathi senganza kwethu asiqonde ngqo kwasikuphathe zona kumgosi wanamhlanje. Sikuphathe zona namhlanje mbukeli lapha ekhaya sikuphathe lesi laphana uZemipi Biyela umsakazi woKhozi FM usephindwa lo senkantolo laphana udaba lokuhlambalazo laphana uwelile Mchunu. Uzokhumbula-ke mbukeli ukuthi akusikhona okokuqala lokhu kuthe unyaka oqala laphana uZimdola kuyamangalela futhi uwelile emva kwey'nsolo futhi zokuthi kwamhlambalaza laphana ey'nkundleni zakhe zokuxhumana emva kokuba uZimdola ubegxeke amabhinca laphana ngale ndaba yokuthi amabhinca abekhalela i-01 noma iy'hlanu ey'ntathu eyayikade evotele ngazo into encane. Kwasekuphinde kwasukushisa-ke mbukeli lami lapha ekhaya laphana intokazi le uwelile iphinde yaqonda ngqo futhi ey'nkundleni zayo zokuxhumana phinde yadalabha laphana uZimdola lapho eshiye khona inkulumo ethi yini yona uZimdola nokuhamba iqoma akahlukane namabhinca futhi usefike ekugcineni manje sizomtshela thina. Kulapho-ke mbukeli uZimdola vele wakhetha khona ukuthi edlulisele kwabomthetho lolu daba. Ngokusho kwephephandaba-ke siyathola laphana ukuthi abomthetho base bedlulise noma bahambise incwadi kubo kwawelile beyomazisa mayelana ngalolu daba lecala. Uwelile-ke mbukeli ephendula ngalolu daba uthe yena akazi lutho ngendaba yencwadi ngoba yathunyelwa lapho ahlala khona yafika engekho. Uphinde yaqhuba-ke le ntokazi yathi angazi ukuthi wangifunani kahle kahle uZimdola kodwa-ke angesabi lutho iyodibana khona enkantolo naye uZemipi. Ngifuna angibophele iqiniso manje futhi mina ngelusa ngeke ngidlule noma ngidlale yena. Sengiphetha-ke mbukeli ividiyo yethu namhlanje cela laphana ushiye uvo lakho laphana comment section. Mina nje ngithi sengihamba sobuya sibonana nakenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.